iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Byose ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no saha. Abacuruzi bakorera ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda bavuga ko ubucuruzi bwabo bwongeye gusubira inyuma. Nk'abantu duturiye hano twari tumenyere kwikoreshereza nk'isukari yo hakurya ko yaguraga make. Nko ku munsi wo kuwa gatatu no kuwa gatandatu yabaga ari iminsi y'isoko, abantu baza bakubaza imodoka zikorera hano. Abo n'abacuruzi bakorera ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda bavuga ko ubucuruzi bwabo bwongeye gusubira inyuma. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahinduye bamwe mu bayobozi muri leta yiwe. Mu Burusiya abashingamateka bemeje ko intara 4 za Ukraine ico gihugu cigaruriye zicegukira icese. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahinduye umukuru w'ingabo. Ni bimwe mu buryo bwaguye bwihindurwa ibintu mu nzego z'igisirikare mu bigenewe gutuma akazi karushirizaho kugenda neza nk'uko ibiro vyiwe bibivuga. Eugene Mukankusi haraduha ibindi kuri inkuru. Ingabo za Kongo zihanganye n'imitwe itandukanye ifite intwaro ahanini mu bice by'uburasirazuba. Muri ako karere abarwanyi bishingikiriza ku moko, abarwanyi bakisilamu n'indi mitwe bamaranira kugenzura agace k'imipaka w'igihugu gihana imbibi na Uganda n'u Rwanda. Christian Tsiwewe Songesha wahoze ari komanda w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu yasimbuye Celestin Mbala Musense. Umwungirije mushya ushinzwe ibikorwa bya gisirikare Jerome Chiko Nsitambwe nawe yari muri iryo tsinda rya gisirikare. Giscard Kusema wungirije umuyobozi ushinzwe itumanaho mu biro bya perezida yagize ati: hafi abakozi bose mu gisirikare basimbuwe n'abofisiye bakiri bato. Abenshi baturuka mu gisirikare kirinda umukuru w'igihugu, ariko si bose, kandi nuko bagaragaje ubushobozi. Itegeko rishya rishyiraho porogaramu za gisirikare zizagenderwaho hagati ya 2022 kuzageza muri 2025. Uwo muyobozi yagize ati: hashize imyaka inzobere zisaba ko iryo tegeko rishyirwaho rikarushaho guha ingabo ubwisanzure mu bijyanye n'imari no kubasha kwikoresha mu buryo zibona buboneye. Urakoze Eugene Mukankusi. Handi naho mu Burusiya abashingamateka bemeje ko intara 4 za Ukraine ico gihugu cigaruriye zicegukira icese. Izo ntara ni Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. Idonido Diane Ninenhazo areduha. Uburusiya busigura ko mu kwigarurira ubwo burere bune bwa Ukraine bwabanje kubaza abanyagihugu babwo, nabo bishura bavuga ko bipfuza kwegukira ico gihugu. Ukraine yo yamara yumvikanisha ko ico Uburusiya bwita amatora cabaye ku gahato n'igitsure, kandi abanyagihugu b'ubwo burere batipfuza kwegukira Uburusiya. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ribitije ku munyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres ritangaza ko ivyo Uburusiya bwakoze bihonyanga amategeko agenga ONU na mpuzamakungu. Hambavu ya ONU abandi bateye ivyatsi ukwigarurira uburere bwa Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia bwahora bwegukira Ukraine harimwo ibihugu bitandukanye vyo mu burengero na Ukraine ubwayo. Hagati aho Perezida wa Ukraine yemeza ko ingabo ziwe zateye intambwe ishimishije mu kwisubiza ubundi burere bumwe bumwe Uburusiya bwari bwarigaruriye. Naho atatomoye aho ingabo ziwe zisubije, yemeje ko ari henshi, agira ati: ibanza byinshi vyari vyegeranirijwemo abantu vyabohowe, ingwano zikaze ziriko ziraba mu micungararo myinshi. Urakoze Diane Ninenhazo. Komite Nobel yatangaje amazina y'abahinga mu vy'ubumenyi batatu bahawe agashimwe kitiriwe Nobel mu gisata citwa physique mu rurimi rw'igifaransa: Umufaransa Alain Aspect, Umunyamerika John Clauser na Anton Zeilinger wo mu gihugu ca Autriche. Thomas Kamirindi adufitiye inkuru. Alain Aspect afite imyaka 75 y'amavuko, yigisha muri kaminuza Paris-Saclay no mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga Polytechnique mu Bufaransa. John Clauser azuzuza imyaka 80 y'ubukure
ku itariki ya mbere kwa 12 gutaha. Yashinze ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubugenge cye bwite muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Anton Zeilinger ni mwarimu muri kaminuza ya Vienna, umurwa mukuru wa Autrichia, afite imyaka 77 y'amavuko. Bahembewe imirimo yabo yagejeje isi ku ikoranabuhanga rya mudasobwa n'itumanaho bidashobora kwinjirwamo n'uwo bitagenewe. Bazagabana banganya igihembo gifite agaciro k'amadolari arenga 912. Igihembwe cy'ibihembo byitiriwe Nobel muri uyu mwaka cyatangiye ejo kuwa mbere, ubwo komite Nobel yatangazaga ko Svante Paabo ari we wahawe igihembo mu by'ubuvuzi. Svante Paabo ni uwo mu gihugu cya Suwede, afite imyaka 67 y'amavuko. Yashinze kandi ayobora ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology mu mujyi wa Leipzig mu Budage. Yigisha no muri kaminuza y'ikoranabuhanga ya Okinawa mu Buyapani. Ejo kuwa gatatu Nobel izatangaza uzahabwa cyangwa bazahabwa igihembo cy'ubutabire, shimi mu gifaransa cyangwa se chemistry mu cyongereza. Barakoze bagenzi bacu Eugene Mukankusi na Thomas Kamirindi na Diane Nini nahazo badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muriko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu makuru turaja mu makuru yerekeye karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakuye muhungu wiwe Muhoozi Kainerugaba mu mabanga yiwe y'umukuru w'ingabo za Uganda, inyuma y'ivyo yatangaje ku rubuga rwa Twitter vy'uko vyofata indwi zibiri kugira ingabo ziwe zifate umugwa mukuru wa Kenya. Iyi nkuru turaza kuyigaruka ku makuru yacu yo mu kanya kari imbere. Handi naho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uno musi kuwa kabiri, amashirahamwe ya societe civile mu gisagara ca Uvira kiri mu buseruko bw'igihugu yakoze imyerekano yo guhagarika imirimo mu ntumbero yo gusaba ko leta ya Kongo yokoresha inguvu za gisirikare ikavana abagwanyi ba M23 mu gisagara ca Bunagana zimazemwo amezi 3 arenga. Mugenzi wacu Pierre Claver mugenzi wacu Vedaste Ngabona ko aradushikiriza iyi nkuru. Hirya no hino muri Uvira amashuri yiri wafunzwe, amasoko ntiyaremye, amaduka ntiyafunguye, ibinyabiziga nabyo ntibyagaragaye mu ibarabara kubera imyigaragambyo yakoreshejwe na societe civile yo gusaba yuko inyeshamba za M23 zavanwa muri Bunagana. Andre Biadunia ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira, avuga ko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba yuko igisirikare cya FARDC kibohora umujyi wa Bunagana umaze iminsi irenga 100 mu maboko y'inyeshamba za M23. Sisi vile moto yetu ya leo ni kulomba. Iyi myigaragambyo yo guhagarika imirimo ya none niyo kwerekana ko tudashaka ingabo z'amahanga, sizo zigomba kuza kubohoza ubutaka bwacu mu gihe dufite FARDC. Nubwo bari abasirikare ba Kenya baje, uwo hasi arahembwa amashiringi angana $1,500 cy'amadolari, mu gihe abasirikare bacu bari aho ntacyo babona. Turimo kubasabira ko bahabwa ibikenewe byose kugira ngo babohoze Bunagana. Ikindi dushaka kugaragaza nuko tudashaka ibiganiro na bariya mwe mwita M23, twe tuyita Armée Rwandaise au Congo. Ntidushaka ko Kongo yongera kuganira n'u Rwanda. Icya gatatu, Antonio Guterres yakoze abakongomani mu jisho kugeza ku rwego rwo kwita ziriya ngabo z'u Rwanda muri Kongo ngo ni igisirikare kigezweho. Igisirikare kigezweho cy'ikihe gihugu? Bamwe mu baturage batuye muri Uvira bafungura ruko bakoze bavuga yuko uyu munsi binjiye mu gihombo kubera batakoze bitewe n'imyigaragambyo yateguwe na societe civile. Ndabungwe Kisegeti ni umushoferi ukorera Uvira Burundi. Twahomvye n'abakiriya benshi ntabagiye, amabarabara arafunze. Twagendaga i Bujumbura tugacuruza, tukarangura ibintu bitandukanye, tukazana n'abakiriya mu mamodoka, ariko bakoze imyigaragambyo yo kwamagana M23 yayibera muri Nord Kivu. Nta masirikirasya hari mu mabarabara, nta bantu bakoze, abantu twese turi mu mazu. Bahati Shabade nakora imirimo y'ubwubatsi muri Uvira yemeza yuko imirimo yabo yahagaze bitewe n'uko amaduka yiri wafunzwe kubera imyigaragambyo yo gusaba yuko FARDC yigarurira umujyi wa Bunagana. Ikintu twahomvye niko icyambere ntitwakoze, amadepo arugaye, amadepo yugaye. Nubwo naho yoba afise stock y'isima muhira
ntushobora gukora atamazi. Urabona ngahanya dukoresha amazi bavomye ngaho mu nzuzi za Karimarenge za Murongwe, kuvuga ata mudarise nawe hari wo kudusombera amazi, n'ubwo isima yo bihari yarayiguze ejo, akazi kabaye buhagarare kuko twabuze vyose mu bisanzwe. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yasabye aba baturage kujya mu mirimo yabo kuko ikibazo cya M23 ubuyobozi bwo hejuru bw'igihugu bukizi, kandi ko gahunda ya MONUSCO yo kuva muri Kongo Perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko izava muri Kongo nyuma y'amatora y'umwaka wa 2023. Iyi myigaragambyo ibaye kandi mu gihe Perezida wa Kongo yarashizeho umugaba mukuru umusha w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Lieutenant General Christian Chiwewe Sungesha, wasimbuye General Mbale Celeste kuri uwo mwanya yariho kuva mu mwaka wa 2018. Lieutenant General Christian Chiwewe w'imyaka 54 y'amavuko yarasanzwe ayobora ingabo zicunga umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2020. Uyu muyobozi musha wa FARDC ukomoka mu ntara ya Katanga yakiriwe neza na bamwe mu baturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinini tumwitezeho nuko ashobora kurangiza ikibazo cya M23, akarere ka Nord Kivu kakagarukamwe amahoro, abaturage bagasubira mu byabo, M23 akayirukana mu karere ka Bunagana, akongera akagaruka muri Sud Kivu akamaraho amagroupe za armée yose, kandi agashobora guhana n'ingabo zose zagiye muri corruption zishigikira amagroupe za armée, abaturage bakabura amahoro. Rero turizere yuko aje afite soufflensha akazashobora kugarura akarere kandi akagarura amahoro mu karere muri rusange, atagira abarengana nk'abazira ubwoko bwabo cyangwa uko basa. Mu bandi basirikare ba FARDC bahawe inshingano nsha barimo General Major Leo Richard Kasonga wari usanzwe ari umuvugizi wa FARDC, kuri ubu akaba yagizwe icegera c'ushinzwe ibikorwa n'ububiko. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Turagushimiye Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru. Abacuruzi bakorera ku mupaka wa Gatuna huza u Rwanda na Uganda bavuga ko ubucuruzi bwabo bwongeye gusubira inyuma y'ingingo zashizweho zo kurindira ikiza ca Ebola kimaze imisi kivugwa muri Uganda. Somtakaboye duteguriye iyi nkuru. Kuva icyorezo cya Ebola cyatangira kumvikana muri Uganda, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yahise ikangurira buri wese kwirinda Ebola. Yasabye abaturage kwita ku isuku kandi hakirindwa gusurwa no guhura n'abantu baturutse ahavuzwe icyo cyorezo. Abacuruzi bakorera ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda bagaragaje ko iki cyorezo cyatangiye kubagiraho ingaruka kuko abakiriya babaye bake kubera igabanuka ry'urujya n'uruza rw'abaturiye umupaka. Kurangura byari byatangiye kwemera wenda abafite ubushobozi bagatwara imodoka bakazana ibyo birayi, rimwe na rimwe ibyo birayi bigakurwa muri zimwe mu ntara zirimo Ebola. Ubwo rero urumva n'ubundi byasubiye ubucuruzi cyane kuva Ebola banavuga ko ihari nta nubwo ndambuka nari koze umuntu aratinya. Ebola ni icyorezo wazanira abana bawe. Umugande we yari yemerewe kuza, abashaka kumubwira uti se wanzaniye aka, nk'ubu ntabwo wamubwira ngo kazane kuko aratinya kujya mu kato. Imvugo y'uyu mugore ukora ubucuruzi ayihuza na mugenzi we nawe ukorera ku mupaka wa Gatuna, nawe wemeza ko urebye ku mupaka usanga urujya n'uruza rwaragabanutse mu buryo bugaragara. Abantu batangiye kugenda bakajya guhaha hakurya bakoresheje umupaka utari uwa nyawo, ariko bakanabihorera. Ibicuruzwa bivuye hakurya byaza byakinjira mu Rwanda bigasanga ibindi byari bihari, noneho ibicuruzwa bikagabanyuka, ibiciro ntibyongere kuzamuka. Nk'abantu duturiye hano twari tumenyereye kwikoreshereza nk'isukari yo hakurya ko yo yaguraga make. Ku munsi wo kuwa gatatu no kuwa gatandatu yabaga ari iminsi y'isoko, abantu baza bakubaza. Imodoka zikorera hano zagendaga zuzuye abagenzi, abanyamagare bari kugenda batwara abavuyeyo batwara n'abajyayo. Ariko nka mu gitondo naje kukazumbira mugenzi wanjye ndavuga ese impanda yavuze ko mbona noneho nta bantu bari muri quartier. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima yatangije ubukangurambaga bwo gusobanurira abaturage iby'iyi ndwara, by'umwihariko abatuye ku mipaka ihuza u Rwanda na Uganda babashyiraho akarusho. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Ndayambaje Felix yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakajije ingamba ndetse asobanura ko kugeza ubu nta ngaruka ziragaragara. Abaza baturutse mu bice n'ubundi birimo Ebola muri Uganda nabo bo nta kiguzi leta ibasabye, twabashyiriyeho ahantu tubakirira, tukabakurikirana rero iminsi 21. Ubucuruzi ntibwahagaze kuko umupaka ntiwafunzwe ndetse n'ingendo ntizahagaze. Yenda icyahungabana cyangwa se ikibona mu baturage n'ubundi nuko bifata, urumva ahantu hagaragaye icyorezo birumvikana ko ntabwo umuntu yakwirekura ngo agende
ariko rwose kugeza ubu ku bantu barenga hagati ya 800 n'igihumbi baca ku mupaka kuva icyorezo cyaza dufite abantu nibura 30 nk'uko nabikomojeho byagaragaye ko bari baturutse mu kiriya gice kandi twumva atari benshi ku buryo byahungabanya imihahiranire. Uyu muyobozi yanongeyeho ko ibyerekeranye n'ibicuruzwa abatuye mu karere ka Gicumbi bari basanzwe baregerejwe aho bakura ibicuruzwa mu buryo buboroheye. Ariko igiye kureba abaturage bacu Gicumbi mu gihe cyari kimaze umupaka ufunze bari barubatse ubudahangarwa ndetse bafite na byinshi bakeneye ku buryo nta bigeze bajya gushaka byinshi muri Uganda. Kugeza ubu abacuruzi bavuga ko nubwo begerejwe aho barangurira ibyo bacuruza batiriwe baza Kigali ko bagikeneye kwambuka ngo bajye mu baturanyi. Ibintu bihagije birahari ariko hari n'ibyo tutagira kamera. Twasaga n'abagerageje kwihaza, ibishyimbo tubifite, twari twagerageje kwihaza ariko ntabwo twavuga ko ntacyo twakeneye kuko nabo bari bafite byinshi bakeneye iwacu. Hari byinshi baza kugura, amasabune kuko iwabo yarahendaga, imiceri iwabo irahenda. Hari utuntu bazaga kugura iwacu natwe hari utwo dukeneye iwabo. Ibi aba bacuruzi bo mu Rwanda babivuze mu gihe bo ku ruhande rwa Uganda bo bamaze igihe bavuga ko ingamba nyinshi zifatwa n'u Rwanda zibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Guverineri w'akarere ka Kisoro gahana imbibi n'u Rwanda aherutse kubibwira mugenzi wacu Ignatius Bahizi ukorera muri Uganda. Ikintu cy'ubucuruzi cyo cyarapfuye. Urebye amananiza bari hariya ku mupaka wa Cyanika, nta muntu wacururiza kunguka mu Rwanda. Nta muntu wacuruza ngo igihombo cya mbere cyabaye gukinga umupaka w'u Rwanda, igihombo cya kabiri kiba covid none kari kariho karapfa, igihombo cya gatatu kiba intambara y'abakongo na M23, imipaka imizira zigiye muri Goma barazikinga. Igoma niho twadusigaje. Ntabwo bimeze nkuko byari bimeze, ariko rwose umubano ntabwo wageraho abacuruzi ba Uganda nabo mu Rwanda bisanzura. Kuva indwara ya Ebola yatangira kugaragara tariki 20 z'ukwezi gushize ubwo Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yatangazaga ko umuntu wa mbere yishwe na Ebola, leta ya Uganda itangaza ko abantu 35 aribo bamaze kwandura Ebola mu gihe imaze guhitana abagera ku 8. Asumta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze cyane Asumta kuri iyo nkuru. Umwana wese akeneye urukundo. Urwo rukundo ruhera mu muryango, abana bakaruhabwa n'abavyeyi. Yamara abana bagera ku miliyoni 153 ku isi hose ni imfuvyi hakurikijwe ibiharuro vy'ishirahamwe rya ONU ryitaho abana UNICEF. Hirya no hino ku isi abagira neza n'amashirahamwe ategamiye leta bagira umutima ukunda, baritaho bamwe muri abo bana. Rimwe mu mashirahamwe yumva ko umwana wese ategerezwa gukundwa ni Association Umwana Ukundwa, ni ishirahamwe ritegamiye leta rifise icicaro mu Rwanda. Mu kiganiro muri Sanga, mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiriye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe Samuel Byiringiro abanza gusobanura iryo shirahamwe. Association Umwana Ukundwa ni umuryango nk'uko izina ribivuga afasha abana batishoboye, abana bafite ibibazo bitandukanye. Uyu muryango watangiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, utangira mu gihe cya 1995 ubwo hari ikibazo cy'abana benshi, ab'imfubyi, abana benshi batawe n'ababyeyi bari mu Rwanda, bari cyane cyane mu karere ka Huye ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Icyo gihe rero hamwe n'uwatangiye umuryango Madame Rose Gakwandi ashyira abana hamwe kugira ngo abana nyuma y'amateka mabi yaratandukanyije abanyarwanda, bamwe bitwa Abahutu bitwa Abatutsi, ariko umwana ukundwa biva mu mwana nta zina ry'ubwoko agira, ahubwo umwana akwiye kuba umwana ukundwa. Nawe izina Association Umwana Ukundwa ryaturutse. Uwo muryango ukora mu gihugu hose, ariko cyane cyane wita ku buzima bwuzuye bw'umwana mu buryo bwose, haba mu myigire ye, mu mibereho ye, mu iterambere ry'umuryango we ndetse n'aho ari hose. Ubu tugera ku bana barenga 2020 twitaho umunsi kundi, harimo abana batishoboye, abana bafite ababana n'icyorezo cya sida ndetse n'abafite ubumuga, n'imiryango yabo tuyifasha kugira ngo irusheho kubaho neza. Muri ncamake ni uwo muryango Association Umwana Ukundwa. Mutubwiye uburyo igitekerezo cyo kushinga cyaje, uvuze nk'intego zayo muri makeya n'izihe? Intego zayo zigira mu ntego nk'enye z'ingenzi. Iya mbere ni imyigire y'abana, education y'imyigire y'abana, bwaba ari mu buryo kujya kwiga mu ishuri cyangwa mu buryo kwiga imyuga cyangwa ubumenyi ngiro. Rero kuko ishuri tubona yuko ariho cyane cyane umwana ashingira kugira ngo agire ejo hazaza heza. Cya kabiri dushyiramo imbaraga ni imibereho myiza y'abana, abishingiye ko umwana wese agira uburenganzira bwo kwiga, icyo twita agire child right, agira uburenganzira bwe kandi anarindwe, kuko muri minsi abana bafite ibibugarije byinshi bibagoye. Ubu rero
dushobora kugerageza kurinda umwana ikintu cyose cyahungabanya uburenganzira bwiwe n'icyamuhungabanya kuba we yagomba kuba we bitewe n'amateka yaciyemo. ubwo rero iyo gahunda yo kwita ku mwana no kumurinda no kumugira imibereho myiza, icyo nakwita child protection, nicyo tugira cyane hamwe n'imyigire. icya gatatu tugira, ntabwo turi umwana gusa mu kwiga ngo tunamurebe kumurinda no kumuha uburenganzira bwe, ariko tujya no ku muryango wabo tukabaza ngo uyu mwana abayeho ate, umuryango umeze ute, umuryango uri kwiteza imbere, umuryango we uri mu buzima bwuzuye, umwana afite indyo yuzuye, umwana mu rugo rwe iwabo afite aho arara, afite imbuto zo kurya mu rugo, afite aho bahinga mu rugo, bafite ikibazanira mu bukungu kibateza imbere. ubwo rero icyitwa guteza imbere umuryango mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imibereho myiza, nacyo turakizirikana. ntitugumane umwana gusa, tuba umwana ufite uburenganzira bwuzuye ariko mu muryango utekanye urimo amahoro. ndetse hakazamo n'ikintu cya kane dukora, ni ukureba muzi ko imiryango myinshi isigaye ifite amacakubiri, isigaye ifite gutandukana, isigaye ifite ibibazo byinshi mu miryango. twitaho kugira ngo wa mwana nubwo imibereho myiza ihari, nubwo ari ibindi byose, ariko imibanire myiza y'abashakanye, imibanire myiza y'umuryango itari makimbirane, itari mu nzangano, iyo miryango ishobora gufashwa. ubwo rero naho dukora cyane cyane ku bumwe n'ubwiyunge mu miryango, ndetse n'aho umwana ari akaba atari mu macakubiri. muri make nibyo dukora, kandi tubikora muri izo nkingi enye z'ingenzi. yego, ni ibyo mukora rero nk'uko mubidusobanuriye. dukurikije izo ntego z'umuryango ni byinshi, turifuza ko twaganira kuri kiriya gikorwa cyo guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, mushakira nyine uburyo umwana yabaho neza. mutubwire muri make uko igitekerezo cyo gushyiraho icyo gikorwa cyaje. murakoze cyane. ku bufatanye n'ikigo cya siyanse cyitwa New York Academy of Science, kimaze imyaka irenga 200 gihuza abashakashatsi ku isi yose bari mu bihugu birenga 150. ku bufatanye bwacyo na Association Mwana Ukundwa, twatekereje kugira ngo dufashe abana bakiri bato hagati y'imyaka 13 na 17 kugira ngo abana batangire gutekereza udushya bazana ahantu bari, ngo bahindure aho bari, bahindure sosiyete barimo, bahindure imiryango bari kumwe. tuza dusanga nko mu mujyi, dutekereza mu mujyi dusanga umujyi abantu bahora bimuka, abantu bagira aho batura, barimuka uyu munsi ejo akimuka. icya kabiri, umujyi ugira ubutaka buto ugereranyije no mu giturage cyangwa inyuma y'umujyi. umujyi ugasanga umuntu aragendagenda, ejo yavuye aha ngaha yimutse, cyangwa yaratuye umuntu araguze arubatse. dutangira gutekereza ngo ariko nubwo hari ikibazo cy'imirire igoranye, nubwo hari ikibazo cy'imirire ituzuye mu muryango, ariko no mu mujyi twashaka igisubizo cyo kugira ngo haboneke akarima k'umujyi. twakize akarima k'umujyi ako kita urban garden, akarima k'umujyi umuntu wese yagira, kandi akarima k'umujyi umuntu akaba yakimukana, akaba yakajyana aho agiye, kwa kundi mukana ibintu akabyimukana. ni uko twashyize hamwe abana barenga 1,000 mu myaka 3 baza abana bagera mu 3,000 bicara bagahanga udushya. uno mwaka rero abana batekereje iki gisubizo cyo gushaka akarima ko mu mujyi kimukanwa. abana hamwe na siyanse n'ibyo biga dufatanyije n'ibigo by'amashuri bigera mu 9, abana bagera mu 1,000 batangiye gutekereza iyi mishinga. abana bo bazanye imishinga myinshi itandukanye, ndetse tunishimira cyane cyane aho bashaka imirima y'umujyi yimukanwa. imirima y'umujyi ushobora gutunga mu nzu yawe, ugatunga muri salo, ugatunga ahandi hawe hatoya, ugashyira ku rukuta. ngira ngo abazagira amahirwe yo kureba kuri Facebook ngira ngo bazabona amafoto atandukanye. rero niyo innovation bari bazanye yo kugira ngo bazane igisubizo. twagize imishinga igera mu 118 y'abo bana batekereje ibintu bigera mu mishinga 18. buri wese atekereza n'iki cyaba igisubizo. babaga ari nk'abana 5 kugera kuri 6 bashakamo igisubizo kugira ngo icyo bifashe. twabonye innovation, ubu hari imirima myinshi y'igikoni itaterewe kuba mu murima wa wundi usanzwe cyangwa imirima mu mujyi, ahubwo ushobora kuba mu kijerekani, ushobora kuba muri bya bicupa by'amazi, ushobora gufata agacupa aho kwirirwa tujugunya twa dukoroboyi, twa tuntu tuvamo sositomate, twa tuntu tuvamo yawurute, bya bikoresho byose byirwa hano hanze. amatiyo, abana bafashe amatiyo bakuramo umurima, bajyanye na siyanse no kureba ese ibintu byahera byagira umusaruro. twabonye za innovation nyinshi. nk'urugero, abantu babaye aba mbere, babaye winning team cyangwa batsinze, bafashe amatiyo asanzwe, amatiyo yandi dukoresha y'amazi mu rugo, bayatuboramo, barangije bateramo imboga, bateramo ibitunguru, bateramo ipwavuro, bateramo ibintu bitandukanye, bazirika ku rukuta.
ku buryo ugiye kwimuka ushobora gufata ako kantu kakimuka no kwimukana igitanda no kwimukana intebe. Rero zabaye n'ibintu akarere n'umujyi wa Kigali n'abayobozi bishimira, kuko umuntu wese abaza ngo igisubizo cyo cyaboneka gite. Rero n'ibyo bakoze kandi twabonye umusaruro mwiza, ndetse banakomeje kubyigisha aho batuye n'aho bari. Abo bana bari mu magurupe agera kuri 118. Turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga. Ndagira mbaze uwo muryango ukorera hehe, ukorera mu tuhe turere, ese ntabwo wibanda mu mijyi gusa? Iyo miryango rimwe na rimwe ntabwo igera mu byaro ngo yumve irebe ibibazo nk'abana baba bafite bo mu byaro, biguma mu mijyi cyane. Ese ni irihe genzura rikorwa kugira ngo harebwe ko sitarateji zimwe na zimwe ziba zatekerejwe n'abo bantu bo muri iyo miryango, barebe ko zubahirijwe, barebe ko se abana koko bafite ubuzima bwiza, yereka kugira ngo barebe ko bitaweho mu buryo bwenerwa. Association Mwana Ukundwa ikora mu madistrict 7, 3 ni yonyine mu mujyi, 5 n'ari mu biturage. Kubera ko dukorera Kigali ikorera Kicukiro na Gasabo, hanyuma amajyepfo niyo zo mu mujyi, izindi zose ni za Gisagara, ni za Huye, ni za Kayonza, ni za Karongi. Tugera rero aho ngaho hirya kuruta uko dukora cyane cyane mu mujyi, ariko hakaba n'ibijyanye n'umujyi nk'iyi twayitekereje, kuko ni ikibazo cyavugaga ngo mu mujyi ikibazo cy'akarima k'igikoni cyangwa akarima aho guhinga ntibishoboka. Rero abana baje bazanye igisubizo ko bishoboka, bitandukanye no mu cyaro aho abantu bafite aho bahinga, bafite andi mahirwe, ariko dufite n'ibindi bikorwa bijyanye n'aho abana bari. Nabahereza urugero nk'ubu mu byaro tureba abana bafite ubumuga, abana bafite ubumuga rwose bari hahandi kure, babandi umuco n'imibereho y'ahantu batemera, bamwe bakanabahisha bakiteza ko umwana afite ubumuga yenda ari ikibazo cy'imivumo cy'ibijyanye n'ibintu byo kwa shitani. Ariko nk'ubu dufite abana barenga 126 bafite ubumuga bari mu biturage hirya no hino, kandi dufasha kubavuza, tukanafasha no kubakorera ibikorwa bitandukanye. Dufite abana babana n'ubwandu bwa sida, ndetse n'abandi batishoboye bazungutse mu gihugu. Ndashaka kumenyesha yuko dufasha abana barenga 8,000 mu gihugu hose, kandi ahantu hagiye hatandukanye dufatanye n'abafatanyabikorwa. Yenda ntituragira aho atuye, ariko turisezera ko mu gihe kizaza twebwe uburenganzira twemera gukora mu gihugu hose, byatuza kugerayo. Ariko iyi poroje yaje specifically yaje ku mpamvu yo kugira ngo dusubize ikibazo cyo mu gihe kivuga ngo nta butaka buhari bwo guhinga. Muri murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, icya mbere mbanza kuvuga, umwana iyo yandagaye aba ari igihugu cy'ejo cyandagaye. Bivuze ngo nubwo iyo miryango ijyaho ni byiza, ariko ndabona ingufu zikiri nkeya, kuko nk'ahangaha mbona ingufu cyane bazishyira mu mujyi. Nagira ngo bazi bafite ingamba ki kugira bagere mu cyaro n'abana bo mu cyaro babyibone, kuko kenshi cyane tuba tubona izo kese mu cyaro, ariko tukumva baribanda mu mujyi. Mu cyaro barateganyiriza iki? Ese nk'iyo umwana bamukurikiranye wenda akaba bamushyira mu miryango akarangiza kwiga, hari ikindi bamutegura nyuma nka graduation, nk'uko tuzi ko abana bagiye nko kwiga iwawa n'urugero mu kigo ngororamuco, iyo barangije babafatira wenda bakabaha nk'ibikoresho bakajya gukora mu byo bize. Nabo hari ukundi kuntu bakurikirana nyuma y'ubuzima, kuko turabizi ko biba bikigoye, nubwo wenda baba babafashe nk'aho bakuze. Yavuze ikibazo cya kinyi yambaje cy'impamvu imiryango itagera hose. Muri Association Mwana Ukundwa iyo tugiye gukorera ahantu, mbere yo kujya gutekereza umwana, tubanza gutekereza ababyeyi bari aho uburyo bakishyira hamwe. Bari ahantu ku musozi umwe, bari umudugudu, kagari, ariko cyo nshaka kuvuga ngaha abantu 15, 20, ababyeyi 20 bari muri community, ari muri village imwe cyangwa mu mudugudu umwe. Abo babyeyi cyo tubakora, tubaremamo itsinda rigamije iterambere, ariko rigamije gutuma imibereho myiza y'abana imererwa neza. Aba bana igisubizo ntitangiye kutureba ku muryango uzaturuka hariya, ONG uzaturuka hariya, umuryango nterankunga uzaturuka hariya, ahubwo tugatangira kwibaza ngo ariko twebwe abantu 20 dutuye kuri uwo mudugudu, dutuye kuri uno musozi, dutuye muri kano gahinga, abantu 20 ntitwicanga tukareba ibibazo by'abana, tukareba ibibazo twasubiza by'abana. Ese ubu nta gisubizo twifite? Nkunze rero mu kike cyane, nkunze uburyo yishyize hamwe atekereza igisubizo cy'abana. Niba atekereje cya gisubizo, yazana igisubizo ahantu atuye, ari 3, ari 4, ari 5, ari 10, bakishyira hamwe bakagira umutwaro w'abana, bakavuga bati abana bacu tubaremere heza hazaza, turebe uburyo twabajyana ku mashuri, turebe uburyo twabafasha mu buryo butandukanye, turebe uburyo twabafasha cyane cyane. Arakoze mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yateremesheje ico kiganiro cerekeye imfuvyi. Aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Nadia Taha yabashikirije amajwi mwumvise. Mubandanye mwumviriza radio Ijwi ry'Amerika.